Ovako spremljena jaja su najzdravija. Štite nas od dijabetesa i srčanih bolesti, a imaju i najmanje kalorija. Brojna su istraživanja pokazala kako je dijabetes i razni srčane bolesti moguće spriječiti pravilnom i uravnoteženom zdravom prehranom. A jedna od namirnica koja je u stvari jako zdrava, koju bismo trebali redovno konzumirati, a mnogi je izbjegavaju zbog mogućnosti oboljenja od salmonele i holesterola, su jaja. Holesterol iz jaja dokazano ne povećava holesterol u krvi. Jaja kao namirnicu nipošto ne bismo trebali izbjegavati, već upravo suprotno. Ona su iznimno bogata vitaminom D, mineralima i beta-karotenom, te su genijalan i učinkovit lijek protiv raznih upala. Također mogu spriječiti stvaranje štete od strane štetnih radikala u tijelu, a ako želite iz jaja dobiti što više, trebali biste ih jesti na ove načine, preporučuju stručnjaci. Idealna i za nas najbolja su navodno poširana ili tvrdo kuhana jaja, zato što tada imaju najmanje kalorija, s obzirom da im ne dodajemo nikakve dodatne masnoće prilikom pripreme. Također, preporučuje se i fritaja pečena na slabijoj vatri i uz dodatak mrvice kokosovog ulja. Svako jutro jedno jaje stvarno nam daje zdravlje.